Karbiang Autonomous Council kachari hin pen prek jamasai kamalong non hejong bang ingkoi runner ke babang photo phan board chairman ang hoi ke pegalong MLA ang hoi dodong pen chairman ki pila pen kachodeng du na puthak APHLC asong pen karbo MLA ang hoi dodong pen Darsing Ronghang phan tame Settlement Advisory Board Chairman Karbiang Autonomous Council pen ke pekla pen MLA Ronghang sang hu satami kachodeng dun chilonli athima member of Legislative Assembly state along satami prek jam board Chairman ang hoi ke pathik do halahayanta cholong dun desi Karbiang Autonomous Council kachari along anta ha aber board chairman ang hoi kachodeng dun ke thirak mi khangjang loputa APHLC mai phu jai kathar pen ke dam tang thang ni phai craze year ni arbok pon athema inut MLA ang hoi kang ni dong abangsi Karbiang Autonomous Council board chairman kachodeng dun kachelon le puthak APHLC song pen MLA Darsing Ronghang phan kangnek choi pon padu के MLA से ता थांग दा थेक थेdet के दी मिनिस्टर के लोंग नु नंगिया ओता वेडेट लो थांग दा उन एडेट लो HAD पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियट ना मानदुन उन एडेट लो अमासी MLA के MLA लो अंगे नॉन काउंसिल लोंग सी बोर्ड चेयरमैन जे प्लान थुरोंग लगे hala state long ta son board chairman ke dopik ke hala anta long dun order vedet lo alang ni tum ke la puyo di MLA cicin ne MLA ta alia vedet khangjang la puyo ada corporation chairman pi de dopik ke alang lihat hala anta ke long dun dia order vedet lo Darsing Ronghang ke hai ke la puyo Hamren Ben Daniel hi Karbiang Long Live